Hello Sopite ho Tony ho pa nan zong motivational story ngai dingin namon cha Kevin kan lep che kidwin he Tony ho ai ngai khom deu chui le hut ko pe chano khut ko pe chano nang koi ni ki he nen ti hi in ngai deu he azon ge ngai dingin yung ki tem che bin he masang lai pe gamang thing noi la khan hen pi KP ba kai khat hen ano anane ta nahi ano anei hla zo zo hin ama he anathi ta nahi he chipet ta chun akom avela chun kel ngoi ho he ana hla ben he chuin KP ba kai no te ni zong chu su na ding het hon lo pha na chun he chi kel ngoi hon la chun ala lu tha hon ta nahi chuin hom pino te ni chu kel ngoi hon la hla hon pha na chun kel ngoi tabang hin ko chen pu hon ta na e ama ni zong kel ngoi a hi tin bo a ki kel hon ta hi sala nga zong ane khon pun kel ngoi hon la hla hla hon pha nen ama nin zon ham hing ho chu hin na pan hon ta hi ama nin idea neu cha kha zong nei hon pu ke pi ba kai chu i ti ki hus am i ti hin hu man ham heze chun amanin KP ba kai a hi lam honong ke het a khet hon put he ze chu apin la apna ko na kel ngoi hon la hung hla hi hon che hi phat la ni kho hong chin phat khat hin amani zong he gul hang hling nu hon ta hi ga vet ding a chun kel ngoi hon la ko na chun amani hi alim le mel hon long zap sob le ai hon ta hi hin la amani anewa pat kel ngoi hon la hla nei hon je nin amanin angayin asep hon ta hi ni khat he KP ba kai achal hing set khat hin chi kel ngoi hon ho chu etek hong bol ta ben hi chuin KP ba kai achal hing set pan etek hong bol jing lai hin KP ba kai te ni zong chu hong mu do tan alung adong hle jing tan hi aji chu man phat masang langa ai tabanga kel ngoi hon la pi tha chu anamu kha lo hin ato ding atham ding kel ngoi mana hung lam jong a ke he pha tapun chuin aman agel tan hechi KP ba kai ten ni chu matna ke ho pi ding angutan hi chuin ho KP ba kai achal hing set pan avelin KP ten ni mat do na ding chun attack hen bol ke tan hi kel pho hon jong KPin attack a hin bol kitawe ti head partnerin ama ho jong ahin kho ki hu do na lengin azam kitawin he hom pi ba kai te ni jong he chi kel ngoi hon la chun azam tha ke hon tan he pa chom khat jowin he chi achal hing set KP ba kai pan KP khat chu ain man tan he KP ba kai achal hing set pan chi KP ba kai khat pa ko ma chun o mingol ebola ke nei mu ana zam ham chi KP ba kai achal hing lo agul lang pa chun kap le mau pin han seitan he ke kel pho mai mai ka he ke ima nei lo in nei hla tan aman hum KP ba kai achal hing set pa chu amu achun ama kel pho akichat bang amang akichat he KP ba kai achal hing set pan thil dan chu amu pha nan ahedo tan he chuin KP ba kai achal hing set pan thui ki ve na khat na hen apui ta ni KP ba kai achal hing lo lai pa chu cha khon chun jam do te ding agun hi hinla KP ba kai achal hing set pan force in thui ki ve na lang chun apui thei tan hi thui ki ve na pang alung hon tan chu in KP ba kai achal hing set pan he chi thuya hin namai ki ve nin ti pe tan hi chuting ke mai hin ve ki nin nata sa he che thui hin ki ve nin ateng le ke ta sa hin ve ki nin achu phat nin KP ba kai achal hing lo lai pan tuil achu amai aga ave tan hi chuin alung adong hle jing tan hi
aman amu do chu he a hele amai ker ngoi to bang talubin ama he kp ba kai khat tabangan ahung kim do ta he chuin aman reality pa chu hin he do ta he ama he kel pho ha kp ba kai ham chuin second khat sungin ama he kp ba kai ngi bangun ha ngi in kam bem bemen akam aka in angi tan he angi gin ye je na chun gamang sung su ki thing jing tan he ama le ama koi ham ti chu hin ke do in ke do tan athanei na atha na zo si an ke do tan he aman atha na athanei na chu mesus in bol tan he feel in bol tan he chi masanga hitabanga feel an bol kha lo chu ata sa tain ha na zo si chu het na khat he ata san hin nei tan he aman thil chi dan ho zo si chu hin gel le hechi kial ngoi banga hin khu anaman chu reality hi lo dan chu hin mu chen tan he mentally concept do hi dan chu ama wang hechi ni khu apa na chun man reality pa chu ata ta pa chu pi ham ti chu hin he do tan he hechi chu sima ko na chun message hoi ta phata he evet sa he na sunga no weakness na ra sam na pa chu la do in nang jong ke pi ba kai khat chu na hi hechi kial ngoi hon la a o dena hi lo la tang dena chu na hi na hing na kom hi lo le society la chu nang na hin kho i macha bol the hi na ti macha bol do hi na ti lo hlin na nei hin na ti feel na bol sa me jesus na ti hechi tu sim hin message hoi ta e pe bin he na sunga na weakness pa to la do en aji chu kial ngoi hon la a ke pi ba kai o den te ni tabang chu na hi na hing na kom na zit na ve ya cheng mi ho na hing na kom na zit na ve a hi lo society kiloi hom na kiti malama na suhat hilowin demotivate na pi a tam hung pang mi tam zo hiding hi hezi a chunang hechi kial ngoi hon la a ko na chu atum bele a na hlat do de nga jen hi na thaat na thil bol the na chu na ki he do de nga jen he na thaat na thil bol the na hin ki he do ni ting chule koi macha na tu tang lo ding he ta hitu banga motivational story ho he adang dang jang kin hol khom jing ding in ngai lut na nei ta la ki to sat to vet sa nan like share subscribe kita ho zo si jong nei na bol pe ji di pin kong ta ben he ngai lut na nei ta ka video apat na ko na azon ke ngai te zo si chung ki pa thu sim zo lo kan pho min he ai no mo wa pha sa o wa chule youtube min jong promote ai bol pe theina ding like share subscribe ana bol che te nadam sel ta ben